Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Yosua 1. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami agar kami hidup seturut dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan tenang. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Perintah di bata man Joshua lako nalukan Kanaan. Kencamate Musa, suruh-suruhan Tuhan ngerana Tuhan man Joshua anak Nun pembantu Musa. Nina, suruh-suruhanku Musa enggo mate. Ersikaplah kam genduari raskrina kala Israel. Jenari keparilah lau Jordan lako mengketi negeri si kubreken man bana. Bagi singgo ku katakan man Musa, enggo kubreken man bandu ras bangsaku krina tanah si idalanindu pagi. Balang daerah du mulai i gurun pasir nari arah selatan. Terus ku deleng-deleng Libanon i utara. Ilau Efrat simbelin nari arah timur. Arah tengah-tengah negeri Heti. Terus ku lawit tengah i barat. O Joshua ise pelangasup nalukan kam. Kidekah kam geluh. Aku raskam bagi aku enggo ras Musa. Aku tetap raskam. Landigan pe kam kutadingkan. Tetaplah ukurndu janah teklah, sabab kamkap si mimpin bangsa enda gunandatkan tanah si enggo kupadankan man nini-ninina. Tetaplah ukurndu teklah, janah ingat. Ikutkan kerina undang-undang si ibreken suruh-suruhanku Musa man bandu. Sada bagin pe ula lupakan, maka kujapa pe kam lawas jadi bagi surah-surandu. Bage pe ula kam lupa maka kitab undang-undang harus tetap rusur iogekan ibas kebaktiandu. Pelajarilah suari ras berni, janah harus iperdetekan du maka krina si tersurat ije ipatuhindu. Alu bage labanci lakam sangap janah seh surah-surandu. Ingat maka enggo kuperintahkan man bandu, gelah tetap ukurndu raste, ula kambiar, ula aru atendu, sabab aku Tuhan di batandu tetap raskam kujapa pekam lawas. Perintah Joshua man bangsa Israel, kenca bage isuruh Joshua pemimpin-pemimpin bangsa gelah lawas. Niari ingan erkemah janah ngatakan man bangsa nina. Sikapkanlah bekal. Sabab teluari nari ika parindu lo Jordan gunang kuasai tanah si ibreken Tuhan di batandu man bandu. Ikatakan Joshua man suku Ruben ras Gad, ras man setengah suku Manase nina. Ingatlah uga Musa suruh-suruhan Tuhan enggo ngatakan man bandu maka Tuhan di batandu mereken tanah si arah timur lo Jordan enda man bandu jadi ingandu tading. Deharandu, anak-anakndu, ras lembundu tading ijenda. Tapi tenterandu ulama bersenjata guna perang. Leben ngepar asa senina-seninana bangsa Israel guna nampatisa. Seh ikuasaina tanah si arah barat lo Jordan si enggo ibreken Tuhan di batandu man bana. Kenca ibrekena keamanan man krina suku Israel. Banci kamulih janah tading inegrindu jine ijenda. Arah timur Jordan si ibreken Musa suruh-suruhan Tuhan man bandu. Nina kala enda ngaloi man Joshua. Asa kai si ikatakan duman kami banci dalankan kami. Janah git kami lawas kujapa pe kami isuruhdo. Git kami patuh man bandu. Bali ras perpatuh kami man Musa. Tuhan di batandulah sinemani kam bali ras penemanina Musa. Ise silanggit ngakui kuasandu entah pela patuh man perintahdu la banci la ibunuh. Tetaplah ukurndu janah teklah. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.